سلاف تماشاوان هێژا بخەلەکەکە نو ئا بەرنامەیە قادا خۆسەریە ئەم ئیرۆ میێفانین ماڵاوەنە. ئەمێ ئیرۆ خۆبەردن بوارە زمانی ئانکو خەباتên زمان کۆلڤی وڵاتی تێنە مەشاندن ئەمێ دناوا وێدە بگەرن. بتایبەت ئەمێ خۆبەردن دەریایە زمانی کوردی û saziya ku ji bo wê bi salan e kar dike an ku saziya zimanê Kurdî bi kurtenava wê sezekê. Em ê xweber di nava xebatên sezekê, xebatên wan ji nêz ve nas bikin, binêrin bê asta zimanî heyanî çi qasî li pêş xistine. Beriya guam derbasî navenda saziyê bibin, em ê bi hev re li dosyaya xwe temaşe bikin ya ku me derbarê xebatên sezekê de amade kiriye, paşê jî derbasî nava hevalên li wir bibin û xebatên wan bêhtir bi hûrgiliyan nas bikin. Di çarçoveya giringiya ziman û li gor rêgeza ku ziman stûna hebûna gelan e, saziya zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê hatiye avakirin û xebatên xwe dike. Saziya zimanê Kurdî an ku bi kurtenava xwe sezeke sala 2007 di nava mercên zehmet û zor de hatiye damezrandin. Di wan deman de zordestiya rejîma Behsê di lûtkeya xwe de bû. Ku siyaseta qerkirina çandî, birêya qedexekirina ziman di dameşandin. Lewre xebatkarên wê her demê di nava zehmetî û metirsiyên mezin de xebitîne û ev xebat anîne roja me ya îro. An ku saziya ku ji mal zaroka zordestiyê derketiye ye. Piştî xebatên bi salên dirêj, îro sezeke weke sîwana zimanî li ser asta Rojavayê Kurdistanê û di qada Kurdistanî de jî weke lêvegereke berhemdar tê dîtin. Piştî sala 2019 veguherînên mezin di nava sezekê de çêdibin, ku ji warê fêrkirina zimanî berê xwe daye qada zanista zimanî. Li gor wê, di hemû qadên zimannasiyê de ji bo gihandina zimên ber bi qiraqeke zanistî ve beşên xwe dane avakirin. Li ser vê bingehê gelek berhemên mezin jî pêşkêşî Pirtûkxaneya Kurdî û dildarên zimanê Kurdî kirine. Belê temaşevanên hêja me dosyaya xwe temaşe kir, hinek agahiyên sereke derbarê xebatên sezekê de me nas kirin, ji bo ku aniha em bêhtir bi hûrgiriyan xebatên sezekê nas bikin, em ê derbasî nava saziyê bibin û hevalên wir bibînin û karê wan ji nêz ve nas bikin, aniha jî em û hûn bi hev re derbasî navenda sezekê dibin. مامۆستا دەماتە خۆش بێ سەرچاوا بخێر هاتن ئەی ساڵ بێ من هەرا بن مامۆستا ئەم وە ناس بکەن پێشی ناویم ڤیان حەسەن هەر سەرۆکە سازیە زمانی کوردی سەرچاوە مامۆستا ساڵ بێ، سپاس. خۆم ئیرۆ میێڤانێ وەنە سەرچاوا هەم بخێر هاتن ئەی ساڵ بێش خۆ خەباتێ زمان خەباتێکی هەم خۆشە و گرینگە و خەباتێکی زەحمەتێژیش خوێنە بەڵێ ڕاستە ساڵێ ساڵی بخێر هاتن دەربارەی خەباتێن سەزەکێ دەبڕاستیش خۆ سەزەکە یعنی سەر ئاستا ڕۆژاوای کوردستانی و کوردستانی هەمووژی ئانا خەباتێک خۆش دایمەشاندن دەربارەی وێ دەتکارێ بە حسا چژمەرە بکێ بەڵێ سازیە زمانی کوردی وەک دەستگەها زمانی یاری بەبەریا خۆ سەر کار دکێ لە هەرێما me yani ji bo karê sezekê bixwe karê ku îro sezekê dike helbet ji bo ku em bikarin behsê bikin divê biçek em behsa sezekê bixwe wek dezgeh avabûna wê û armancên ku ji bo wan armanca hatiye avakirin bikin. Saziya Zimanê Kurdî sezekê weke dezgeheka fermî li herêmê me sala 2007 hat damezrandin. Wê demê êrîş li ser zimanê Kurdî hebûn û rejîma Behs bi tu awayî rê nedida ku Kurdî wek zimanekê fermî bê bikaranîn. Sezekê ji koma wan mamosta û ciwanên dilxwaz
آوا بو کو زمانی کردی یعنی وک آرمانجا پیشین بپارێزن لە دژ vê siyaseta qirkirinê siyaseta bişaftinê ya ku li dij Kurdî heye ji wê siyasetê zimanê Kurdî biparêzin. Ji ber wê weke dezgeheke fêrkirinê kar kir heta sala 2011 êdî li Rojavayê Kurdistanê şoreşê dest pê kir û saziya zimanê Kurdî jî yani sûd ji şoreşê dît bi rastî di hindir şoreşê bixwe dev ji şoreşeke din ku em jê dibêjin şoreşa ziman pêk hatiye li Rojava bi wî awayî kar kir. Sezekê heta 2019 jî wek dezgeheka fêrkirinê kar kir. Lê ew qonaxên fêrkirinê bixwe jî dem bi dem carna geştir bûn li gor pêdivî û pêwîstiyê yani dema ku 2007 ava bûyîn em bêjin wek dezgehekî çi kesê bixwasta fêr bibe dihate sezekê fêr bû lê pêvajoya 2011 êdî giranî da ku mamosteyên dibistana bên avakirin bikarin Kurdî ne tenê wek zimanekî fêr bikin hemû materyalên dibistana hemû pirtûkên dersiyê ku niha di dibistana de hene bi Kurdî bên dayîn yani mamoste amadekirin kadir amadekirin pêve bi wê ve girêdayên mûne dezgeha minhaca taybet ava bû sezekê kadirê xwe yê perwerdekiriyê amade dayê di wê pêvajoyê de êdî peymangeh akademî û zayîngeh hatin avakirin piştî ku qadeke berfireh taybet qada perwerdeyê berfireh Kurdî bikaranî vê carê saziya zimanê Kurdî pêwîstî pê dît ku navenda xwe ya lêkolînan niha em li wê navendê bi xwe vê bernameyê jî qeyd dikin ev navend êdî sala 2019 hate vekirin ev navend êdî bi arman jinê berfirehtir bi plan û bi stratejî hat vekirin yani di çarşova siyaseta zimanî de êdî sezekê plansaziya xwe ya zimanî danî û di wê çarşoveyê de niha saziya zimanê Kurdî kar dike weke dezgeheka zimanî yani armancê me hene nimûne em bêjin ji bo ku zimanê Kurdî li herêmê bibe zimanê fermî çi pêwîstiyê me hene mînak yani em ê ferhenga çêkin ji bo ku em bikarin bîrkariyê bi Kurdî bixwînin termên bîrkariyê ji me re lazim in ji bo ku em bikarin îro bernameyeke ragihandinê bi Kurdî çêkin û termên ku lazim bi Kurdî bêjin ferhengên vî warî lazim perwerde di vî warî de lazim in ji ber wê êdî weke navendeke lêkolîna armanca me ya sereke ew bû ku em wan keresteya hem ji bo xwendekarên ku Kurdî dixwînin hem ji bo mamosteyên ku Kurdî dersa didin hem jî ji bo qadê bi giştî ji bo yani pêşî armanc Bakur Rojhilatê Sûrî ku em bikarin bi her awayî bêjin her tiştê me Kurdî heye yani hinekî di wê astê de êdî sezekeyê kar kir ji ber wê ev kare jî di nav xwe de yani li komîtan hatiye dabeşandin niha komîteya lêkolînan heye komîteya lêkolînan hem berhema bi xwe amade dike berhemên Kurdî hem jî çavkaniyên serekeyên qadeyê ku bi zimanên din hatine çêkirin werdigerîne û nimûne pirtûkên rêziman û rastnivîsînê ne ferhengin gav bi gav kara dike komîteya lêkolînê beşa ziman û beşa folklorê jî heye folklor yani negihaye asta ku em wek enstîtûyeke folklorê kar bikin lê komîteya me ya folklorê armanca wê ya sereke zargotina herêmê biparêzî ji ber ku mixabin yani ji nav nifşê ciwan hêdî hêdî diçe ez îro li vê derê niha rûniştîme ez qet nikarim navbera min û dayikam de misin 3 sala em re heye ez nikarim wekî wê çîrokeke Kurdî bi wan gotinên em bêjin bi wê re wan bêjiya ku ew dibêje Kurdiya ku ew dibêje ez nikarim bêjim tevî ku bi salaya ez xebatên Kurdî jî yani dixwînim herîke ji ber wê ji bo ku em biparêzin ew komîte wek armanc wî karî dike hem jî pêre keresteyên lêkolînan ji bo qadê amade bike yani îro ez wek lêkolerekî dixwazim bizanim navbera devoka Kobanî û devoka Amûdê de çi cudahî hene eger ew kereste wek heyî hatibin parastin wê kar dema pêş li ser bê lêkolînên folklorê bi xwe dikarin li serê bibin pêve girêdayî komîta me ya fêrkirinê heye komîta fêrkirinê ji xwe ji destpêka ku sezeke ava bûyî heta niha her heye ew komîte yani destpêkê sezeke bi xwe ew tenê bû niha êdî wek komîteyekî yani ew waneyên Kurdî xelkê fêr dike belê belê ew ji bo ku wek plan ji bo ku xwendewariya Kurdî di nav civakê de berbelav bike niha nimûne îsal pêvajoya ku me dest pê kirî taybet dezgehên rêveberiyê ne ji ber tim me bi xwe rexne dikir û ragihandinê rexne dikir û her kesî çima belgeyên rêveberiya xweser nebûne Kurdî
بچما نبوونه کوردی تنه نابه یعنی و جاره ما وک پلان همو کسین کو دیوان و آرشیوین وان د کار دکن پیوسته فێری کوردی ببن کوردیەکە باش بخوین بنویسن کو بکارن بەلگێ خۆ بکن کوردی ئەو کۆمیتە ینی لە هەموو باژارên هەرێم هەیە نەتەنێ لە هەرێمن مەسەل لە تەواهی باژارên باکوور و ژهلاتی سووریە لە تەبقایە لە ڕەقایە لە وان هەرێمان هەیە و هەم هەر کەسێک و دخوازی فێر دکە هەم ژی مامۆستەین کو زمانê کوردی وەک زمانê پێکهاتە ددن یعنی لە تەبقایە بژین پەروەردە هەمی بە عەرەبیە لێ زارۆکên wê herêmê bi Erebî re zimanê Kurdî wek ziman fêr dibin sezeke wan mamosteyan wek zimanê duyem sezeke wan mamosteyan jî amade dike li Reqayê bûye awayî li herêmên me bixwe meselen dibistanên ku pêkhateyên din dixwînin wek zimanê duyem ew komîte bûyê karî ve jî mijûl dibe û ji bo ku karê van komîteya piçekî berdestî civakê bibe bi zimanekî hêsan û ku her kes bikare xwe bigihîniye sezeke medya heye sezeke medya dîsa wek komîteke fêrkirinê ya sezeke ye lê vê carê hinek bername hene di asteke ku her kes bikare mesela insanekî pêncî salî jî veke bikare bizane çi dibêje her kes bikare xwe bigihîniye ew jî karê van komîteyên din bi awayekî hêsan berdestî civakê dike her wiha biriya sezeke medya re bernameyê me perwerdekirinên taybet hene nimûne bernameyeke zarokan heye zarokê me îro em diçin kîja malê di dest zaroka de YouTube heye telefon heye teknîk heye ji bo ku ew dîsa bi Kurdî be yanî yani wilo bi Kurdî mirov dikare bêje êdî weke dezgeha zimanî dezgeheke akademîk akademiya ziman saziya zimanê Kurdî li vê herêmê xwedî plan e xwedî bername ye û di vî warî de hemû karê ku tên kirin jî gav bi gav em hewl didin yani Kurdî bi awayekî berfirehtir û xurttir di nav civaka xwe de bi pêş bixin شما بحثا سازکه مدیا کر از بخوشی شوپینره ویم از بخوشی دی شوپینم راستی خواهد که گلکی هیجای گلکی خوشه ام بخوش یعنی جه سودی دیگرن جبو بیش خواه بحثا کمیته اکر نقول بيجي كم درباسي نابو بنا بوناس بكن هاجر مرين بدن ما بله چاهم بخيراتن هاي صعبة ترى بي وجالك سباش بوجي وده ما خدا ما سركتين بيش بو كاريبا بخيراتن جالك سباس صعبة ترى بي هم صدق ما تخش به من باش سر جاوا ام بيشي وناس بكن از فرید خلیل مش باجاری قامش لوی و ویگا جیل سازی زمانی کردی کرد اندامی سازکی ما کی جان بشه بشه مدیای سازکا مدیا کوش 2022 و بو شنگی و حتی هم بریفت بناو ولی ما بسش خو سازکه مدیا خو از بخوی شوپینری ویمه و از باورم گلک شوپینری ما تماشاوانی مجی و ناز دکن تایبت جبو وی بشه جبو وقت سازکه مدیا چه برهم تدتین داین و خباتك تشاوان دك عنها جبر جلكي بانكشة يعني جناب خباتين زمان برنجة كمديا ولا دركتية جلكي بانكشة تشد كاري أكحيا درباري بيدا بتيمة نا سازیا زمانی کردی 2019 بوم وک سازیه کلی کولینا دسپیک تنش بو پرورده بوم پیرم پیدیویا که گلکی مازن دید کو بشه مدیای جی پیرا بمشه مدیا بخو کمیتا را گهاندنه گریدای سازیا زمانی کردیه لینه تنش بو رومال کرنا چالاکی و خبات و برهمین سازیا زمانی کردی کو بخو لوی درید کی نه خیر یعنی جه زیدتر جبر کو مدیا جواکی مدیا دیجیتال دم جبو پرورده کرنا زمانی کردی تایبت کرمانجیا به حرف لاتینی ولایه که گلکی مازن هیا ما بهتری خو گرانی دا خباتین پرورده کرنه جبو زمانی کردی شوختين بيجن پرورده هلبت بحثا رزمانيت كن ام بحثا راست نویسینیت کن ام بحثا فرهنگی دکن ناوروکا برنامه لوی گوری تیدا گرتن و یک جارا آلیو ویجی لیکولین و کولین ویجی جام گرانی ددنی دم ویجش 2022 و حتی کود گهوی کلیان ها ام تیدم ورز بو ورز سزون به سزون ام برنامه خوش بو به پیش خستن و گشت کرن و هین کرنا زمانی کردی پیشکش دکن اگر بخوازیست کارم وک نمونه چند برنامه ببیجم
برنامج کاکل و برنامج هر جاری پیوک او بهتر علی فرهنگیه بهتری خو علی فرهنگی بوم پیوین کم ناس کوش سر زمانه چونم و پیتویا ما ایرو گلکی به های هگر زندگی ببن او والا هی کی داگرن یعنی آرمانج یک جی او بو کوم و پیوین هانی هم برهاف بکن و هم جی زندگی بکن پیرجی او چاندا برهاف کرنا پیوین کم ناس لجم ملت خو گوتیم بدن روناندن یک برنامه بویش يعني كارانينا بويج وإيديومات شد زماني دفكي دبي تشجي زماني نفيسكي دبي برنامج كما يبفي رنجي هابوم بنافي تفنا زماني سيدة دحام عبد الفتاح لسر برسين زماني برس غريك وريشو وقلمشينك ودراماتيكا كردي ده هي تايبت دواري كرمانجي دم يعني دسا زونالدو هفدوم ما برنامج هاني بيشكش كريام هري داوي جي حالي حاضر يعني وك بينغافا كاستراتيجيك يعني هم زاروكين بيش دبستان همجي زاروكين 6 سالي حتى 12 سالي هم تشتكي بردستي واجي بكن جلو ما بنافي هيلينا زاروكا فيغام برنامج جبو زاروكين بيش دبستان هم بيش كيش دكن زاروكين 3 سالي حتى 6 سالي اوجي جريداي برسين فرهنگينا يعني بقشتي برهمي جوجوا برنامج درت كيفن جريداي زمانن ما شو درشما ما بخوجي اوا تاني بكردي وجبو زماني كرديه برنامه مدیایا پیرجی چالاکین کول سازیا زمانی کردی تن دار خستن برهمین کو درد کونم رومال دکن شوپین و ددن وشاندن هم سواك أنا هاد خباتن قوتي تينا وشاندن يعني أو برهمي قوتينا وشاندن ليكولين كرناوا أو برهم ليكولين كرناوان جاليه و كوميتا ميديا بخوفتي كرن يان ام بيجن برهما سازيه بخويه هوان سازيه جي تدت خبتن او جي كاردكن و بشردتن و ناد سازیا زمان ده تدی کومیتا لکولین نیان زبانی بخوجی هیا يعني حوالی محمود برنامه ده دمن علی کرنجی بفرمی وکی آماده کار تدت خبتن وکی دی ترجی کومیتا ما فلکلوری هیا يعني جناف خلقي بخوجي ام برهافت كن هاي مثلا بيفين كيم ناس قالك جي بيفين ما بخونك و هوالين ما وتي برهاف كارين ما جگوندو باجارين و جاواي كورساني برهاف كرنا و برتقخانا كرديد فيواري دجي از باورتكم قالك جهاد الدولة من ده يعني خود سبيرن هم تشافكانيين دفكي هم جي تشافكانيين نفيسكي لهل بتوا قاهيا هاني بروسيه كلي فغيري در باس دبي يعني جبونكو مروف تقزب كي جي بشتراس ببي يا راست اوای راست کی جانا پاشی مرو بدی هلبته او پروسه کادی تکرنی را در باز دبی ل کاری ما بگشتیست کارم بیش مت کاری کی خمالی يعني شد واره وقت قلت يا مثلا بروديوسري و آماده کردن و برهاف کردن ده به چیزی دالی تکنیک ده بیانی اندامی ما هم خوب خونم و برهم يعني همش بينغاوا ده سبيك حتى قلت كيليا وشاندني حموج الجمع تكرنا فلش خباتي و يعني برهمك باش دا يعني جور أمجد شوبينن بينن يعني دنجك فداية نتاني الرجاوة لحمالين كردستاني ودربي كردستاني جي دنج فداية جبو في يعني وك خباتن بيشيا و بلانن بيشيا و چداي بيشيا هم خوازن بهتر باني بكشين سرچه مالاوا بجوه في باوريه كيف ما قال لك يتكون باوريه بكاري مدينو بهيفين بقاسي في باوريه واجي بنام نتا بحساب پارچین دیتر کرد شي جديد جهاد بيرامه يعني مثلا براسيم تخوازن جبو كرمانجي مم سنورا راكنا يعني دسبيك نافرا كرمانجا بخدم مشابك برفرح شي بكن ستاندارد كيدين بشد نافرا كرمانجي زاراوين ديتر دجي ام يعني نيزي كرنا كي ام درست بكنا حالي حسب راسيم تخوازن ببرسا پروردي مجول ببن يعني السرد ما دريش هينكرنا خوندن و نویساندنا بزمان کردی تایبت جبو زاراوین کرمانجی و پشتر جبو همو زاراوین هم سورانی هم زازاکیش خل ویدی تیم مشانن یعنی پروردین مدیایی هم بدن دست بکرن و هگر اف بینگاوا ها مبجها آنیو گوتی ما در باس کر هم تخوازم راسی جبو نتوین دیتر يعني بعربي وبكردي بالتركي حتى بانجليزي جي هم پروردیا کردی بدنا يعني وك آرمانجا كاستراتيجيك حالي حاضر ما أبدأ برجع خو بلش بو خباتي وهم سركفتني تخوازن ونهر هابن وسباسيواتكم قدام خوجي دامه وبقف خباتي وجه نزوة ناس كرين سرچافا قالك بخيري هلا بابا قالك سباس
مامۆستا دەماتە خۆش بێ تەما وەجی خۆش چاوەن ڕبی سابت هەرابێ چاوی باشی باشن گەلێکی سپاس هون چاوانێ وای سابێ مامۆستا ئەم پێشی وە ناس بکەن ئەز مامۆستا ژیان ئەحمەدم زمانی کوردی ئەزدم ئەس کۆمیتەیە فێرکردن ئە زماندی کار دکم ئەرێ شخوا ون نەلێ دەرێ کارتگە نەهێندرێ سازیە دەکارتگەن ez باوەڕم کارێ وەل دەرڤەیە تمام ناوەندێ مەهەنە شخوا ئەم لە سێزدە باژاران ئەمێک ناوەندێ مەهەنە هەر باژارێک گۆری پێویستیا وێنا ئانا لەڤر باژاری قامشلو چار ناوەندێ مەهەنە دیدۆل شەرقینە و دیدۆل غەربینە شخۆل گۆری پێویستیە گۆ پێویستی هەبە ئەم ناوەندا دی ئەم ڤەدکن مامۆستا ئەv دەبرێن پەروەردەیە زمان فێرکردنا زمان ئەv چاوا تێنداین یعنی لەسەر چەند ئاستانە گروپێوە چاوانە ڕێخستنکردناوە چاوایە تمام شخوا سێ ئاستی مەهەنە ئاستایەک حەیە ئاستا سێیەمین شخوانێک گۆری ئەم ددن ئەم گۆری نرخاندنی ئەم دمەشینن هەر گروپێک سێمە حەیە سێمە هونیڤا شخوا کارێمە نرخاندنە ئەم وەک بخواندنە نیفساندنە هەر دەمێک ئەم تێستنا جوارە چێ دکن وی ئاوای هاانی ئەم کاری خۆ دکن لەڤر ینی شخوا تایبەت جڤاکامە یعنی نەتەنێ کورد هەنە کێلە کاوان مەسەن عەرەب و پێکاتەین دنجی هەنە ڕاستە ئەوانە جارناژێ مەسەرەن شخۆی وە گۆرمە دیتی ینی هەنەکەنە دخوازن ڕاست فێرکردناوان هەیە ون وا فێر دکن تمام شخوانێک گۆری کۆمیتەیە فێرکردن زمان نەتەنی ئەم ددن پێک هاتی کورد ئەم دن حرسی پێک هاتەیان کورد عەرب سوریان ئانێک گۆری تەبلیبوونی ئەم بێژن باژارن هەنە تەبلیبوونە عەربان پرە وەکەم بێژن تل براک تل حەمیز هەژمارە عەربائیک و فێر دبن زمانی کوردی دە هەنە الجمل قامشلۆیژی ئەم دبێژن کورد هەنە پێک هاتی عەرب هەنە وشخۆل گۆری ئەم داینا گۆ ئەم ددن وانە گروپن هەنە ئەم پێکاتی عەرب جوداتکن و جاران جیژی گۆری خۆستەکە وا خوێندەکاری هانێت خوازن گو تەبلی گروپی کورد بن دەبێ دەماکی گو ئەم تەبلی گروپی کورد بن فێربوون ئاستامە یانی بێتروی خورد ببە گۆری خۆستێک ئەو خۆستەکەوان خۆستەکە وای ئێکۆ بخوازت ناو پێکهاتی کوردە بمینە و ئانەکل جەمەوەکی ناوەندامە گروپن هەنە جودانش بۆ پێکهاتێن عەرب ئیش بەرکو ئەم بێژن ئاستاوانان یا کوردی لاوازە یعنی زمانێکی نوێ ژوار حتا گۆ فێر ببن دەمەکە باش وارە دەوێ مامۆستا ئەv ئاستێن کوردی گوتێنە داین تەنێ زاراڤای کورمانجی یان زاراڤای دنجی تنەنە تەنێ بزاراڤایی کورمانجیە شخۆ دەماکەم بێژن وەکە پێک هاتێن عەرب دەماکە گۆم پەروەردەی وادن گروپێوانە لە گۆری پێویستیە هەلبەت زاراڤایی کورمانجی بوارە گەلێکی زەحمەتە وەرگەراندن هەیە ئەم پیچەکی بوارە دووەستن حتا گۆ فێر ببن وەلێ دەرێ پێشکەتن چێ دەبێ بوارە گەلێکی ئیشخۆ دەماکی گۆم دوێژم پێشکەتن ئەڤایال گۆری خوێندەکار و ئاستا خوێندەکار و خۆستە کاوینایی هەر تشتی دە ئەزبێژن دەماکێ گو کەس بخوازی خۆ بە پێش بخینە ینی خوێندەکارن هەنە پێک هاتێن عەرەبن ئانەکل جە من هەیە پێک هاتە عەرەبە ئاستا خۆ پێش دخینە ڕۆژ برۆژ یانی پێنگاوان داوێژە ئاستا خۆ گەلێکی پێشخستیە باشە کاری وە سەرکەفتی بێ گەلێکی سپاس وەکی دن ینی شخۆتە دیت مەگوت مەبەحسا ئاستان کرد لە کێلەکە بۆ گوت ئەم ددن عەرەبانجی ji bo zarabeyên din ê Kurdî wek soranî wek dimilî evanan divirte hene tiştek وەکی ناوەندی مە ئانەکێ دەما ئانێکی گو ئەم تێدە تشتێکی و ساتونەیە لێ درۆژی پێشدە وەرگە هەبە yani dibe ku planekê دبەگۆ هەبە baş e wê çaxê heger ew bû ez bi xwe jî tevlî bibim وی سەرسەرا و سەر چاوا ئەم بخێر هاتناوەتکن سەرسەرا و سەر چاوا هەون بێن وای sabê em jî spasiya wetkin ku dema xwedama û ji wê derê hatin vê derê سەر چاوێ من ئەمجی گەلێکی وەسپاس دکەن گەم بەشدار بوون دێ بەرنمەیە هاانێ دێ انشاءله سەرکەفتن ژمەرە و ژوەرە و سەرکەفتنەکە پیرۆز بە ون her hebên گەلێکی سپاس گەلێکی سپاس گەلێکی سپاس مامۆستا مرحبا اشترێ سەر چاوا گەلکی بخێر چاوی tu باشی سابێ چاوایی sabê her hebê em nas bikin pêşî نێچیروان مستەفا عەبدولعەزیز رێڤەبەری کۆمیتەیە زمانی یا سازیە زمانی کوردی di nava yani di navendê de hûn çê xwe dikirin بەلی ڕاستە لە ناوەندا سەرەکەیە باژاری قامشلۆی erê mamosta ji xwe em hatin yani em geriyan navasaziyê me hinek beşê wên îdarî ew jî dîtin taybet ji bo vê beşa wê zimanî li ser çi disekinî karekî çawa dikê û bêtir bi çi ve mijûl dibe بەرێ کۆمیتەیە زمانی وەکە گۆژناوی وێ خویایە گۆ دێ مژارێن زمانی ژرێ زمانی بگرە حتا ڕاستەنویسینی حتا فەرهەنگێ حتا زمان ناسیە
کۆمیتەیە زمانی هەوڵدەدا ئەم بێژن یەککردنێکی چێکە چ ملێ ڕێزمانێ دەبێت چ ملێ ڕاستەنویسینێ دەبێت چ ملێ تێرمێن فەرهەنگا دەبن گوهددن وەرگەرێژی وەرگەرە جزمانێ عەربی بۆ کوردی جزمانی ئینگلیزی بۆ کوردی جسۆرانی بۆ کوردی هەموو ملاندا جهێ گۆم بێژن گێمایی هەبێ دملێرە فەرانساندا چافکانیاندا ئەم هەوڵ دەدن لە گۆرشیان و کارینێن خوا ئەم وارە فەرانسانیە کۆدەقادا خودە سەرەکەنە ئەم بینە زمانی کوردیش بۆ گۆ هەم خوێندەکار هەم لێ کۆلەر سوودەکێژیە بگرن د زمانناسیەدا ئەم گاڤاتە بێژن زمانناسی قادەکە بەرفرەها بە هەردوو شاخێن خۆڤە زمانناسیە تەوریک زمانناسیە پراتیکی ئەم هەوڵ دەدن هەن بە هەن ئەم هورگلیên van qadan çi dimilê amadekirinê debe çi dîsa dimilê wergerê debe em hewl didin van qadan bi Kurdî pêşkêşî hezkirên Kurdiyê bikin Komîteya Ziman bi giştî guh dide vî karî çi tiştekî ji zimanî re pêwîst be zimanê Kurdî re pêwîst be hewl dide dîsa li gor karîn û şiyanên xwe ko wî cihî dagire û hewl dide ku تایبەت یەککردنێکی دملێ فەرهەنگێ de دملێ ڕێزمانێ de دملێ ڕاستەنویسینێ de ڕۆژاوای کوردستانی پەیدا بکە مامۆستا li gor me jo fêm kirî yanî di aliyê pratikî de ev xebata we li ser di mila pêk tê milê lêkolînî û milê wergerê ev taybet win tê de kar dikin yani wek endamê hindirê saziyê de yan ji derve ve jî alîkar bûwere hene li gorî pêdiviyê ji xwe endamê saziyê karêwa ew e endamê komîteya zimanî karêwa ew e lê dema got pêwîst be kesekî ji derve jî mere kar bike yanî ew karê me pêwîstî bi kesekî ji derve bike ew çi kes hebe ku karîbe wî karî bike em pêre têkiliyê deynin û ew jî alîkariya me dike li gorî kar yanî ji kar re çi pêwîst be ew kes li ku derê bê endamê saziyê bê ne endam bê em xwe digihîne wî kesî ji bo ku ew karê me alîkariya me bike kar bi rengekî serkeftî bighe serî belê mamosta destê we sabin serkeftin wê ji were spas gelek spas mala we jî ava sabî Li vir emgera xwe ya di navenda saziya zimanê Kurdî de bi dawî dikin digihêjin dawiya xeleka xwe. Ji vir heyenî xeleka bê li benda me bin ku em ê berê xwe bidin saziyeke nû û li wê derê danasîna xebatekî nû bikin û li vê derê jî em ê xatirê xwe jî bixwazin. Bi xatirê we hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.